Nō reira ngā amo kura o te motu tēnā koutou katoa. Te kau ngā rangatahi Māori kua kōwhiri hea e o rātou iwi kia haere ki te hui taumata nui o te ao mo te tai ao ara kia COP30 ka tū ki Parīhi. Ko rātou te rōpū rangatahi iwi take tuatahi kia haere ki taua hui. Ka riro mā rātou te whare o Aotearoa ki COP30 e whakahaere ki rongo ai te marea i ngā whakaaro o te Māori. Hei aha hei whakarau ora ake i te tai ao. I tai atua mārena mane ki tētahi o a rātou wānanga whai maia i te marae o ōrākei. He kaupapa nā te National Iwi Chairs Forum hei hāpai i te hunga rangatahi Māori kia tū hei kaiarahi mo tēnei mea te āhuarangi. E noho humari ana hau, nā taku iwi i tohua ahau kia tū hei māngai ki tēnei ohu o te kahu pōkere. He hai papa nui tēnei, ki te kawe i ngā kōrero, ki te kawe i ngā mātauranga, a tērā iwi, ka whakahoki mai ki o mātou ake kāinga. We need to be on the global stage and we need to be able to show the rest of the world what we are doing down here in Aotearoa in protecting and ensuring that our mokopuna have a future. Ka kawea mai e te kai tohu a Kiritapu Allen i ōna mātauranga mo te urutau āhuarangi me te whakaora anō mai te mai ki roa. Post-Cyclone Gabriel, everybody saw the decimation of the entire East Coast and some of the rest of Aotearoa. What became a key priority for us was going, okay, we've got to get out to our people to understand what the risks are of climate change, the immediate risks are, and what we can do as the National Iwi Chairs Forum to support our people going through this rapid period of adaptation. Te kau katoa ngā rangatai Māori ka tū hei māngai mo tō rātou iwi, te kawe i te reo o rātou tūpuna me ngā wawata o ngā mokopuna. It was an intense selection process, not going to lie. You had these 60 incredible rangatahi Māori come through and put their hands up. E rite ana ki te manu e ha e rere ana, ka rangahau, ka hoki mai ki te kāinga, ka horapa ene mātauranga, ka mahi a ngā mahi, mo ngā uri whakaheke mo ngā mokopuna mo te tai ao anō hoki. Ki roto i a mātou o hokianga nui a kupe he kōrero, mā hokianga no e kōrero mo hokianga. Nō reira, ko tēnei hau e hekina ana tēnā manuka kia kōrerotia ko waia hokianga, ko waiau ki tērā hui taumata o te ao. Ka kawea e nei rangatahi i o rātou mātauranga Māori mo te āhuarangi ki mua i te aroaro o ngā motu ruarau te nui. And I think Aotearoa will be proud of them when they see what they will be able to deliver on the global stage. E tūranga tira ana e nei rangatahi te kimirongo wā a ao mo te āhuarangi, ka hoki ki te kāinga ki te hāpai i o rātou nā iwi, mārena mane, te karere.